Gikuyu gire wira wa muigi uragaga kirimu. No Nicholas Mushami daratabura kana uyu wakweja barabarani wa muigi ona kana thirikari. No akawoya ari murigo wake. Mushami agite na ngumo ta ndegwa ndui thutha wa kwambiriria kweja reji iria inyitithanetie itura ria hugo nginya kia wanjaria. Ndirakinyie hindi ya kuona reke thondeke bara ino thutha wa gukorwo ni tuthinetie muno thutha turi andu arikari wa guku. Guku agitariria kiria giatumire cirie kweja reji ino ya kiromita 2.5 iria itari yahingurwo kuma Odemi na Mathathi. Ndireciria uhoro wa kweja bara ino ni undu wa gukorwo ngigwanie mwenyewe ona hindi ya mbura ndikurukikaga ona bara ino nitahanie ta yariganire na nginya tugitua njira kwene migunda ni undu wa bara ino gutuika ndingereka. Mushami arauga ndari mundu wa muheire wira wa kweja reji ino na ona aria mageragira njira ino gutire mundu uramukuire tha na ari kumunyitithia itemi mathondeke bara. Ndi handu ite na ngaragu na mathina maingi muno ta kiumia kimwe na nuthu nduraga nyenjaga haha. Mushami ni atariire uria giikaga gietha njira utuku amu arutaga wira wa washimani ona andu akuru maikurukire ona kwiko kwina mundu wina murimu atindie bara ndegikurukira nginya ngari ona nduthi riu tuminda guikurukia mundu ha bara ya kira ni hato ni ho kinyete ya kuiganana. Aikari makigegio ni wiruteri wa Mushami uria ukoretwo ari mwana wa ndigwa kwa ihinda iraya. Kirima iki gwatwikire no kenjirwo na karagita kanene na nikio twamakire tondu eko mwana kio ne ahotire kwirutira na kenja kirima. Maugete ni akoretwo ari mwana wa kirathimo itura-ini riri amu wiruteri wake ndacaguraga kana ni ararihwo. Mwana ni kihoria itura riri tondu na bara eno egiwoka kwenjwo ni ari handu atuteitiire. Tucokie ngatho ndu wa mwana kio kwirutira akirutira cibe barabara eno atuthondeke tondu ona kura turageraga mbira turaga migunda ya andu na migunda ya andu turagereire mwene arandugio ni ithu aratuhingira njira. Kaingi na kaingi tuoyaga wira wa kweja barabara uri wira wa thirikari no hari Mushami ni akuite undu uyu ari murigo wake na kwirutira kweja barabara ino nigetha ateithie andu a itura riri. Ngirivotera Kameme TV kuma itura ria Kaganda Kiharo kaunti ya Murang'a ritwa riakwa ni Wambui Mwangi wa Wokabi.